kanko tun wala yubashiranna turabu khaddahu wallahi mi woniri Allah ma soccondir mbulladi ndin e kuupuru makko ndon wala yabqayanna rahina amali wallahi mi wondiri Allah ma kanko neɗɗo on o heddi ko o tiginde golle makko ɗen fatabiru biman mata qablakum taske ɓe maynoɓe ko atti on wal yas'al kullum minkum nafsahu goto mon kala yo landi hoore mum hal huwa radin an halihi ene himo wela alhaali mo woni e muɗum on ɗo hal huwa musta'iddun lil mawti law atahu l yawma aw gadan ene ko heɓilaniɗo mayde nden sindo nde arimo hande ma janggo hiɗen mbaɗi alsunun tantiqu bil atham hiɗen mari ɗenɗe wowloje bakkatuji konno yeɗorten maygol wa aydin tumaddu ila al haram hiɗen mari juuɗe fonteteɗe faade ko harmi kon honno yeɗorten mayde wa aqdamun tas'a fil ijram hiɗen mari koyɗe yahoje e boneji ɗin konno yeɗorten mayde kayfa gafalna an qawli rabbil anam ko honno weltinoɗen e konngol jeyɗo tagore nden alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun aya jeɗen ɓa waɓu toon ɗum annike ɓoɓi en aya jeɗen joni en yondino to firgol ɗe kono ɗeɗo fof ko hakkude jannginoɓe e janngoɓe wota goɗɗo jaɓu yaltude ɗo dey ko jannginayi woni o waye gasi ko honɗum won ɗo emi jannga yo wota jaɓu dey naaka jannginoɓe o naaka janngoɓe nam haray Allah wi men notay men on mbayi dow kundule ɗen kundule maɓɓe ɗen yewta men juuɗe maɓɓe ɗen koyɗe ɗen seedo ko ɓe laatinoɓe faggito ala fa hudu wasiyata nabiyikum qabla fawatil awan a watte fonɗo ƴetton wasiye on naynete annabi mon on ko honɗum annabi moɗo wi'i oɗo kanko nelaɗo sallallah alih sallam faqad qala sallallah alih sallama li rajulin wa huwa yaidu nelaɗo ma kanno gorko hiɓe waajomo ɓe innimo igtanim khamsan qabla khamsin profite waɗa jowi ko atti jowi shababaka qabla haramika profite waɗa ko nafayma ka sagatalakuma ko atti a nawide ɓe mawɓe men ɓe yiɗon no tooli ɓahiɗo ɓe hari ɓahatako gol ɓe hari ɓahatako ɓe yiɗon ɗo foppu no ɓahiɗo hande ɓe hari hoccoto cikko ɓe hari ɓahatako ɓe ƴetta misal ɓe ɗo men tawno ɓe gerda e ndurejo onno mi weƴƴiti saw wudere ƴetti misuwaru lensi ƴetti bukkoy e cutoy e karapireji bonfi 90 wallini no wutta sefle no waɗi baraya waɗi tise hum on naynete rewɓe ana ara hari on tuma 25 nafa hani birédiwal ko reeru ɗo a ƴakkata birédiwal 90 birédiwal 25 a ƴakka ha ƴetta tuggor kon hakke on ɓe ara ɓe liɓa 25 50 100 franc on naynete mo wutta sefle taaro ɗon ɓeɗo ari ko fenade jokkuɗa ɗo ɗum wayi ñaa ɓe wi kadi si tawi welalima jokkan leyga hara goto jokkali ko ɓe yiɗon no ɓahiɗo hande komi woni andi ko bindi ɗi woni wolude kon hino ɗo sababaka gabla haram sa wiɓe hande hara no yiltotono ɓe hoota ko ɓamo duuɓi 25 fiyoɓe na mahugol na darnugol cuuɗi na ne'ugol ɓiɓɓe ko ɓe wiyata ko likay abudallah wa sihhataka gabla sagamika cellal ma ngal ko adi nawnare ma nden duuɓi jelu ɓe imamuɓe men ɗo rahmatullahi alayhi alaji dawuda no beeli hari ɓe daway ɓe hirda ɓe gollana islam ɓe wolay ka radio ɓe jannay ɓe waajoto duuɓi jelu hiɓe waadi cellal ma ngal ko atti hon ɗum ko atti awa nawnare ma nden wa ghinaka gabla faqrika kamarɗa jawdi ɗon ano aysi miskino haali ɗum sikkete ko fiyo okkore kamarɗa jawdi ɗon e to gollirandi ko nafay ma dey ko ari ko jelo marno ɗo perdi
meɗen mari ɗo mawɓe Alaji Abdoullahi Afi Alabatu hafidahullah wa ra'a mi anda honto ɓe wonti ɓenno andi min wontino Morovia maninkaɓe marnoɓe jawle ko odiya aray balɗe ɗiɗi si tawi hay siɗa addori da'ima ma kange si yiɗo kono ɓen naati Alaji Souleymana Silla lanɗo yahayno aka suudu maɓɓe sami o dow hiwroɓe ɓen ko watta sa e fella e kala fuur goɗɗo susale wadde fure e on jungo ɓe taraka kulla chey ɓe naatoy ka suudu maɓɓe daimu kange yani hono e nette façon muuɗi ɗin fop ko pattoron wonno hande noon baske ko jeloma nandina wigol ma de hono e nette ɗum programme ma hum mbeɗu ko joguiɗa ko hendugoy andi jawdi hino probléme o ko hendu si fewtima sikka a gorɗo sikka a arsika si huccima sikka a kata sikka a foof wa faraga ka qabla sogolik hettare ma nden ko atti a sogolirde nanngal ma ngal sa landike buy hande wonɓe ka itikafu yette baɓen dowga ɗon andi itikafu dowga ka ɗon andi itikafu ka fowtete dowga sirete on andi hande buy e ɗon sa landike ɓe gawi e nette arno tawi on torata ko goɗɗo si yalton on tuma si wiyanoma yo jange yahe ka jangete yahe ka wajete hande sa wi a joni ɓe yaltini on hara on tultali bayanaji ɗi yon sikkude on e nette ɓeynataɓe wat ɓe siñay heña ɓe yalta wa hayataka qabla mawtika yahu ka berɗe ɗum andi qissa Ali radiallahu anhu o ƴettuno sahabajo no yo Kumayl o inni ɗowtan ka berɗe ya o jangginaymo won kanko Sayyidina Ali mo andi mayɗo wolta o hewti o waɗi du'a kon ɓe ka berɗe waɗante kon du'a ziyaratul qubur o wi famal habaru indakum mayɗo no wowla Kumayl no dari ɓaawo makko ɗowtuɗo mo onni famal habaru indakum ko honɗum e habare fewndi ka mon ga o hooli ɗum laabi tati jako oya woni e wajade ɗowtuɗo mo o inni ya Kumayl o yeɓɓitimo o inni ya Kumayl law udina li haulai l kalamu sinno duganteno ɓeeɗo haala kan la qaalu o wi wallahi ɓe wi'ayno onno e nette nahan law udina lana an narjia ila dunia wa nusalli li rabbina rak'atayn lakanata khayrun lana min ad-dunya wa ma fiha ɓe wi hana duganteno men yomen yaltu woɓe ɓe wiyayno sinno men duganteno yomen yaltu ka berɗe ɗo min yaha aduna min juulana Allah darɗe ɗiɗi pet ɗen ɗiɗi laata tono no ɓuri men moƴƴande aduna e ko woni aduna ko rawahu Tirmidhi wa gayru wa sahahu Cheikh al-Albani haray ɗi gimi ɗo ɗen andi ko kanji woni e karolande en joni hewti ka karo o andi suudu si hewti ka karo haray ko gaynugol ta'ahhab lilladhi la budda min fa innal mawta mi'adul ibadi o yimowo ɗo wi heɓilano wonande nden hunde nde feere wo ala mayde nden tabiti fa innal mawta mi'adul ibadi wo ko mayde nden woni ani on ruttorde jiyaɓe ɓe mi'adul ibadi goɗɗo kadi addi ɗo gimi ɗiɗo ɓeydan e moƴƴa o wi wal mawtu ma minhun maladun wa mahrabu batahu tada an asihi dhaka yarkabu nushahidu dha ayna al-yaqini haqiqatan alayhi mada tiflun wa kahlun wa ashyabu walakin adarranu al-quluba ka'annana bima qad alimnahu yaqinan nukadhibu نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعلى الردى مما نرجيه أقرب ونبني القصور المستمرات في الهوى ونبني القصور المشمخرات في الهوى وفي علمنا أننا نموت وتخرب إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب هذه الأبيات
huwa almautu ma minhu malahun, huwa almautu ma minhu maladun wa mahrabu. Ko nden woni mayde nde tawata ala immorde e mayre dogudu, ala immorde e mayde nden laawol ka dogire, ala dogugol. Tuma kala nde neɗɗo watta ka goyki makko, ko ɗum woni otowal makko ngal, daka markabu. Nushahidu dha ayna al-yaqini haqiqatan, hiɗen seedora gite meɗen ɗen e pellital haqiqa. Alayhi rewi e dow mayde nden, alayhi mada e dow mayde nden rewi e mayre feƴƴi tiflun, bobo hu jibina kon hay wuddu taƴaka. Wa kahlun e sagata ƴaɗɗurmajo, o hewtali mawɗo o feƴƴi paykon. Wa shiyabu e furɗuɗo ha rawni. Walakin ala ranu alquluba ka annana, kono a sikkay woni e dow ɓerɗe men ɗen kori kori. A wi'ayma enen bima qad alimna yaqinan nukaddibu, bima qad alimnahu yaqinan nukaddibu. Ɗum ɗo no hulɓini, a sikkayma enen hunde ko anduɗen kon, hara ɗen andiri ɗum pellital men. Alqur'ana, janga alqur'ana, janga hadise, wontaɗa wammo jangata. A sikkay enen ko wonɗen ko anduɗen kon e pellital, a sikkay hiɗen fenna ɗum. No ammilu amalan wa narju nitaja, hiɗen yelo yalaje jane, hiɗen tañƴini résultat ji ɗi yelaji. Wala allah rada mimma nurajji an, ɗo gasa hara yelaji ɗi yelotoɗen goo, ɗum wona halakuye, tawa ɗum non ɓattike. ونبني القصور المشمخرات في الهواء، hiɗen ɓanta étasiji to musmakhirrat ay murtafiat towɗi fil hawa ka weeyoto har magoy. Ko wi tan yandi ɗo ɗaɓɓugol jawdi no dagi, darnugol suudu no dagi, sodugol oto no dogi, kono jokkugol ɗum ɗongol tun aluttidata e ɗum aluttata ɗo. ɓeyni wa fi ilmina anna namutu wa takhrabu, de hiɗa darna étage fop hiɗa duwa jogade piiji ɗiɗi, gogo on mi mayay mi acca ɗum. Du suudu kadi ko yirbol, Allah wi kalla ida dukkatil ardu dakkan dakka. Ceerno o wi ila llahi nashku qaswatan fi qulubina, hande ɓerɗe ɗe yoori ko faade Allah wonɗen e wullitade yorugol ɓerɗe men. Wa fi kulli yawmin wa'idul mawti yandabu, haray kala ñalande hiɗe yi'a mayde nden no waajo en ino reɗɗina en fiyagol lahara ka faqratul akhira e huntere sakkitorde nden. Innal mawta sa'atul la budda minha tala al umuru aw qasura, mayde hina wigol a gerda e mum ha goy golere goto rawndu odiri ɗum ɗon gurnan on tigiɗan juuti maɗan raɓɓiɗi. Wa innahu law kana al mawtu huwa nihayatuna, sinno tawino hara mayde nden ko ɗon woni hattirde men sa maayi lanni, walaw annana min badihi turikna lakana al mawtu ahwana, lakana al mawtu ahwana alayna. Sinno si tawino en maayi en tertorte ni, no ɓe wona julɓe, ɓe nanay no Morovia nana ɓe na yeah when we die is finished. It's not true. Si men maayi aray lanni, bal inna hunaka umurun, anduno ton ko wiyete kon fi'akuji wa ahwalun e kulaleji wa shada'idun e sattendeji min ba'dil mawti, ɓaawo mayde nden. Hunaka ba'athun, hino ton ummutangal, wa nushurun e sakitagolngol, wa hasrun e mooɓagolngol, wa jaza'un e joddindin, wa hisabun e hasbore nden. Hasbore nden ko honto wonata, ko fi mahkamatin qadiha huwa Allah, hinay nden ɗon ñawore noon ko wonata ɓe inni wo on ɗon justice, ko ñawowo on ɗon kaka justice mahkama. nden andi arab ko wiyata justice ko mahkama. qadiha huwa Allahu wa junuduhu azzabaniya wa sahatuha alqiyama, ko Allah woni ñawowo on e on ɗon justice.
kanko e koneeli makko malaika ɓe azzabaniya gardoɓe tan nden ko yawmal qiyama wa anna hunaka siratun wa janna, hino ton sirate, hino ton aljanna, hino ton yiite. fasta'id ya akhi li hadi l ahwal, ya heblano ɗiɗo haray kulaleji, haray goɗɗo kadi o addi ɗi gimi ɗo. walaw anna idha mitna turikna lakana almautu rahata kulli hayy walakinnana idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay. haray musidɓe tedduɓe, haray mawdu on ko ha ɗo wonno ko ɗowti en. haray ɗi piiji honno e nette ɗo ko du'a uji woni ɗo, ɗiɗo no goto men kala waɗo yeyɗi ka suudu muɗum. ko honɗum wonɗen e yewtidde fiide ɗo mayde hawnaki fala allah sa'ila yaqul, hono mawdi menen ko suumaye duwanoɗo sa yi a hoori suumaye ko istidadu li yawmi rahil, sa yi a yahi umra ko li istidadu li yawmi rahil, sa yi a yahi hajju ko istidadu li yawmi rahil, sa yi a itti sadaka ko istidadu li yawmi rahil, sa yi a itti zakka ko istidadu li yawmi rahil, sa yi a juula kulla yawmin 5 salawat ko istidadu li yawmi rahil, sa hiɗa ɗofto Allah, hiɗa ɗiggana yumma ma e baabe ma, hiɗa yamira ko moƴƴi, hiɗa haɗa ko boni, hiɗa janga alquran, hiɗa kullu hadihi l asya aw kullu hadihi l umur ko istidadu li yawmi rahil. sa yi a darni julinde istidadu li yawmi rahil, sa yi a darni lekkol kam ɓiɓɓe julɓe janga ko istidadu li yawmi rahil, sa yi a teddini mawɗo ko istidadu li yawmi rahil, sa yi a teddini karamakojo ko istidadu li yawmi. kala moƴƴere nde goɗɗo waɗi koye o mawdu meɗen ɗo yonti al istidadu li yawmi rahil. haray koko mi adorano ko mi sakkitori mi weltanike jama julɓe ani ɓenni wo siɗa satini kile haraɗa hulita wundu ayke ani on e nette ko ɗum mi adorayno weltanagol jama e meɗen on ɗo jongi e imamu ɓen ha e conseillé ɓen ha e mawɓe juulidde nden e kawtal ɓe juulidde nden e yeeso ɓen ɗo ka diina cheikh masali en ɗo wa man shaya'ahu e waɓe wano ɓe wayi ko noon kadi e laamiɓe ɓen quartier on ma hiɗa wawi imamu ɓen ɗo newna ɗo alaji atigo en ɗo alaji abdallahi ɗo ɗe e heddi ɓen inna ɗo wawi arde oustad waɗa liigi on wiya ɓen newnaɗi ɓenna jaabi noddinan ɗo wi one tigui tigui o mohadaraji ɗin ka juuliɗe yon darnu taw ɗo haray ko ɓeɗo newni comme nafaani ko noon kadi liigi on newna mawɓe ka juulidde newna on tuma laamu ngun ɗo chef quartier on wiya haray moɓodire ɗen minen toŋi ɗum ɗon ka juulidde fewdo ɗo ɗon kadi haray lanni haray musidɓe tedduɓe ɗum ɗo kadi foppu no wawi wonde toɓɓere wotere docteur Mouhamadouri Bari hafisahullah wa rahi ɓe andintina nden wonde ko ɓe jama arɓe ɗo alwujuhu nayyira ko ɓe laatini yewtere nde min tun e ɗi kaydiji am mbi mi windi ɗi neeɓi mi jangi ɗi ha mi ronki miɗo wawi ɗo si mi arno ɗo tun ɓe innawa ɓe joɗɗinanimmi ɗa jullere ɓe jonninmi ɗo ɓey goto arade ɓe innayi ko jama on sa nani muhadara ko jama ari, sa nani hutuba ko jama ari, sa nani bayana ma darsu ko jina ɗum ko muraja a jara a rewtoto ɗeri maɗi. haray ɗo en jarni mawɓe juulidde nden imamu ɓen en jarni hooreɓe men ɓen mawɓe men ɓen ka ligue en jarni jama sini ɓe sembini en ɗo diga karamo koɓe wonɓe hakkude meɗen ga ɓen ko baraji ari ɗaɓɓere na fa'ida waɗi mi wolta ɗo ko ɓe anda on oustad Mouhamadouri ɗo alaji Madouri ɗo ɓeɗo ko karamo koɓe meɗen emiɗo andi woɓɓe kadi no ga Cheikh Abdoulaziz Bari en ɓeɗo honno e nette ko ɗimmoɓe amen Cheikh Abdallah en ɗo buye maɓɓe hino ga min miɗo andi waɗi noon enen ɓe ala ɓen enen mo yiɗen no joguiɗo otowal janal wo bambugal pinen sikka e ɓuuri makko ala haysi tawi ko ngal tun o mari no waɗi woɓɓe ɗo hara no jogui oto ɓoɓɓi kon hara patron ɓe ɓen no andi o ko patron jo minni ɗo nawa ɗo mo hadara tum mamo ware mum juuti tun ɗo minen kadi meɗen andi ndi haray foppu weltanama jarnama haray inchallahu yatawalla hada cheikhna alfadil cheikh Mouhammad Sadi Diallo
ɓawonde Cheikh Abdallah siɓe mari konngol weltanagol jama ɗum e watta e ɗum ɗon e sooke mawɓe ɓe du'anoɓe waɗi noon needi waɗi moƴƴa ɗo meɗen andiri on ɗum ɗo ara meɗen wiya on fa jasakumullahu kulla hayrin wa ahsanallahu ilaykum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.